Welot ka welot welot kang copet, copet copet kang copet kang copet, welot welot kang copet kang copet kang copet pet 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 kang copet kang copet, welot welot kang copet. Kami dito, pikir-pikir ni kap jalai. Mana jalai dito, pipi. Oh, ada ya, tadi waktu. Mimpi no mana yang segede. Cek. Nah, berapa tino ba nih, ciao. Oke. Pukul 2 tengah hari. What? Hey. Oke, selamat pagi. Jadi Selamat pagi. Tiga balik yang kang ngajak kita cara nandang palak kapan bab 7 Sebab kalau aku sebab. Oke. Ya bahagian satu bagian satu ya bakato. Kini. Wah cikgu ngukis kita lo ngai kita nak faham. Lukis mana ke? Wait a minute! Who are you? Oke, cara ke satu ya bakato Kita kaki kita siteng kita ke baru. Kaki siteng ke atas. Kita jari kenang tang kaki tau ngai ke mana seliwah kaki kita. Dah. Dari tau ngetan ke buah ngai ke palak lari dah. Dari tau palak ke ban tau betul. Kebalik kian palak ke ban. Betul. Jadi kaki kita tarenang palak ke ban tau. Ini pelantian kian. Ya mesti pelantian kita tenang, anak pelantian. Ngai ke nak pelantian palak. Tenang mesti pelantian balap je. Oke, jadi bab tes tadi. Oke. Jadi nama-nama soalan boleh WhatsApp nggak tigo DM. Misi apa punya semua misi mana aja misi apa dia. Banci guna remen. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Zoy. Iya, sana ngara. Lapan sih nak. Yang tadi. Bola. What?
Semua terkuat kan. Mau ya bro. Panas, kau bawa dia sudah biar kau puas. Tarik ses. Semongko. Jujur sasu bilang kalau sayang gatal-gatal sade yang mati gila sadar sayang gatal-gatal sade dia sudah biar kau puas. Get up on the